azkan txandako Zierbena A, Portugalete B, Bermeo A, Portugalete A, eta Ondarru A, hasi hurbiltzen irteerara. Luze da bida! Ebaitz da iru! Partizia! Partizia! Bandera blanca! Hasi da, senior mailako laugarren eta azkan txandia, ohorezko txandia. Lehenengo kaletik Zierbena A dago erremutan, bigarren kaletik Portugalete B, hirugarren kaletik Bermeo A, laugarren kaletik Portugalete A, eta bosgarren kaletik Ondarru A. Esan bebai, aurreko txandako azkan denpora daukagu zela. Lehenengo kaletik Arkoteak 15, 44, 23, bigarren kaletik Lutxanaak 17, 02, 18, hirugarren kaletik Arkote C 16, 49, 48, laugarren kaletik Izuntza A 16, 05, 16, eta bosgarren kaletik Mundaka Ak 17, 22, 18. Beraz, lehenengo kaletik joan dan Arkoteak irabazi da txandia, baina momentuz denporarik onena, bigarren txandan, bosgarren kaletik joan dan Bermeo Bek dauko, 15 minutzu, 27 segundu eta 46 euruneko denporiagaz. Tenemos los tiempos finales de la tanda anterior. Por la calle 1, Arcote A, 15, 44, 33. Por la calle 2, 17, 02, 38 para Luchana A. Por la calle 3, Arcote C, 16, 49, 48. Por la calle 4, Isunza A, 16, 05, 56. Y por la calle 5, Mundaka A, 17, 22, 38. Por lo tanto, esta última tanda la ha ganado Arcote A por la calle 1 con un tiempo de 15, 44, 33, pero en el cómputo global el tiempo de Bermeo B, que ha remado en la segunda tanda, de 15, 27, 46, sigue siendo el tiempo a batir. Alako baten buruan egarrez hasi
azkan txandako, parkatu, lehenengo ziagogi emon dabe, lehenengo kaleti Zierbena A kiru hogeta amairu, bigarren kaleti Portugalete B kiru hogeta bederatzi, hirugarren kaletik Bermio Ak iru hogeta zazpi, laugarren kaletik Portugalete Ak iru emeretzi, eta bosgarren kaletik Ondarru Ak iru hogeta bost. Beraz, azkan txanda honetan, momentuz laugarren kaletik Portugalete Ak dago denporarik onena, iru emeretziko denporiagaz, baina bigarren txandan joandan Bermio Ben denporia hobetzerik ez dabe lortu. Bermio Bek iru amagosteko denporia eindauta. Tenemos los tiempos de esta primera ciaboga de la tanda de honor, en la que Zierbena por la calle 1 ha hecho un tiempo de 3.33, Portugalete B por la 2 3.29, Bermeo A por la 3 3.27, Portugalete A por la 4 3.19 y Ondarru A por la 5 3.25. Por lo tanto, Portugalete A por la calle 4 ha marcado el mejor tiempo con un tiempo de 3.19, pero este tiempo no le ha servido para batir el tiempo de Bermeo B, que ha remado en la segunda tanda y que sigue marcando el mejor tiempo en esta primera ciaboga con un tiempo de 3.15. Lagun bat dabil motel, estamotik ez da libratzen, belarrak hartzen ditu, Kristino olioa tala bat ibakik burditik sartzen, eta halako baten ikasi zuen jaten, besteik genion ematen, eta halako baten ikasi zuen jaten, besteik genion ematen. Eta zingarra zeian ari edarra, ez dut besterik eskatzen. Arrotz eta zingarra zeian ari edarra, ez dut besterik eskatzen. Arrotz eta zingarra zeian ari edarra, ez dut besterik eskatzen. Arrotz eta zingarra zeian ari edarra, ez dut besterik eskatzen. Eguzkie joan da bere amagana, eguzkie joan da bere amagana, bierrituriko da denporona bada, ai oi ai denporona bada, eguzkie joan da bere amagana. Astotxo bat baneuko busten zuriegaz, astotxo bat baneuko busten zuriegaz, ermure joateko gonagorriegaz, ai oi ai gonagorriegaz, astotxo bat baneuko busten zuriegaz. Amore bidetako bizi alargune, amore bidetako bizi alargune, bakarrik egon barik hartu isu lagune, ai oi ai hartu isu lagune, amore bidetako bizi alargune. Amalo zapatarik indabe juntea, amalo zapatarik indabe juntea, zeinen nagoitea losi zapata puntea, ai oi ai zapata puntea, amalo zapatarik indabe juntea. Iringitauki mailuaren hotza, iringitauki mailuaren hotza. Badaukaguz, azken txanda honetan, lehenengo kaleti Zierbenak zazpi berrogeta amazortzi. Bigarren kaletik Portugalete Bek zazpi berrogeta amazazpi. Hirugarren kaletik Bermio Ak zazpi hogeta amazazpi. Laugarren kaletik Portugalete Ak zazpi berrogeta amalau. Eta bosgarren kaletik Ondarru Ak zazpi berrogeta amazortzi. Beraz, bigarren ziagoga honetan, Bermio
Ak, hirugarren kaletik aurri hartu dutzo Portugaleteri, eta Bermio Ana da denporarik onena, 37ko denporiagaz, baina, alan dabe, euren taldekidiak bigarren txandan joan dirazenak, denpora hobia indabe, eta Bermio Bena jarraitzen da denporarik onena izaten 37ko denporiagaz. Los tiempos de la segunda ciaboga de esta tanda de honor han sido los siguientes. Por la calle 1, Ciervena A, 7.58. Por la calle 2, Portugalete B, 7.57. Por la calle 3, Bermeo A, 7.37. Por la calle 4, Portugalete A, 7.54. Y por la calle 5, Ondarru A, 7.58. Por lo tanto, en este segundo largo, Bermeo ha adelantado a Portugalete, que era cabeza de regata en la primera ciaboga, y ha marcado un tiempo de 7.37, que no le vale el tiempo para mejorar el tiempo que han hecho sus compañeros en la segunda tanda, y que han marcado un tiempo de 7.32. Kontatu zera nua historia ederra, inor jakin nahi badu hau gauza okerra, ai oiene hau gauza okerra, soldaduska egin da probatu da gerra. Euskaldunak andaluz tamaino, bakoitzak bereari eutxia zer daño, ai oiene eutxia zer daño, nortasuna okertzen jardun dira baino. Uniforme berde eta oinetako beltzak, uniforme berde eta oinetako beltzak, genio apartazunango alferezak, ai oieneango alferezak, defenditu ditugun horren interesak. Igandero mezeta eta misa del gallo, igandero mezeta eta misa del gallo. Lugarren eta azkazioa kodentarate badaukaguz, Zierbena Ak, 11.48, Portugalete Bek, 11.43, Bermio Ak, 11.12, Portugalete Ak, 11.12, eta Ondarru Ak, 11.19. Beraz ba, momentuz, denporarik onena Bermio Ak daroia azkan txanda honetan, 11.12ko denporiagaz, baina bigarren txandako Bermio Ben denporia, 11.10ko denporia, segundu bi harinagua da. Beraz, Bermiotarren arteko burrukia emoten dago egongo dala, gaurko estropadia nok iraziko daben ikusteko. Los tiempos de esta tercera ciaboga de la tanda de honor han sido los siguientes. Por la calle 1, Ciervena A, 11.48. Por la calle 2, Portugalete B, 11.43. Por la calle 3, Bermeo A, 11.12. Por la calle 4, Portugalete A, 11.32. Y por la calle 5, Ondarru A, 11.39. Por lo tanto, Bermeo A sigue en cabeza de regata con un tiempo de 11.12. que no ha servido para superar el tiempo de sus compañeros de Bermeo B, que han marcado un tiempo de 11.10, y por lo tanto parece que la lucha va a estar entre los dos Bermeos para saber quién se lleva la victoria en la regata de hoy.
txanda honetako azka denpora badaukaguz, lehenengo kaletik Zierbena ak 16-0-7-52, bigarren kaletik Portugalete bek 15-58-84, hirugarren kaletik Bermio ak 15-23-20, eta laugarren kaletik Portugalete ak 15-59-18, eta bosgarren kaletik Ondarru ak 15-59-14. Beraz, azkan txanda hau. Bermio ak irabazi dau, 15 minitxo eta 3 segundu eta 20 eguneneko temporiagaz, eta azkanian baitza estropadia be, azkan tanda honetan joan dan Bermio ak irabazi dau, naiz da estropada guztian ziar Bermio B joan dan aurretik.